Letos je od 22. do 29. junija potekalo 15. Evropsko prvenstvo gluhih v tenisu v avstrijskem Beljaku. Rekordna udeležba z več kot 60 prijavljenimi igralci v raznih kategorijah. V 18 deklice, dečki, dvojice in mešane dvojice. Veterani posamezno in v dvojicah ter moški in ženske v dvojicah, mešanih dvojicah in posamezno je poskrbela za zelo zanimiv in pester teden. V kategoriji U18 je tekmovalo 7 deklic in kar 14 dečkov. Naziv mladinske evropske prvakinje je osvojila Ukrajinka Eva Fljerko. Naslov mladinski prvak pa je v svojem zadnjem letu tekmovanja v tej kategoriji osvojil 18-letni Slovak Marek Vaco. And I was 4 years. I play 14 years, and I feel so happy because I won first place of junior and second place of doubles. I played mixed doubles, junior doubles, single doubles, and men's single. I'm happy and I'm so glad because I won first place of junior. And I will play the next time in Japan, the Olympics. So I want to be quarterfinal is best for me, and mixed doubles with Jana Janošíková is better to quarterfinals too or semifinal. It's my dream. V kategoriji ženske posamezno je tekmovalo 21 tenisačic. Bronasto medaljo je osvojila prva nosilka Čehinja Katerina Blaščikova. Evropska podprvakinja je postala Poljakinja Sara Tvardovska. Naslov evropske prvakinje pa je osvojila druga nosilka Nemka Heike Albrecht Schroeder. Izkušena 33-letna dobitnica olimpijskega zlata, po besedah katere je bila letos konkurenca pri ženskah zelo močna.
V kategoriji moški posamezno je tekmovalo 27 tenisačev, med njimi tudi trenutno tretji nosilec Marino Kegel, ki je za uvrstitev v četrtfinale premagal Nemca Niklasa Kohlerja. V četrtfinalu pa je žal moral priznati premoč šestemu nosilcu Olivierju Graveju. Sem dobro igral, ampak in veliko napaka na moje igrade. Prvi set se bil zmagal, vsi se dobro občutek vredi, ampak naprej drugi set ni dobro občutek. Noge težke, pa vroče, zrak, vse dihanje, to. Po 2 urah in 40 minutah borbe z zelo neugodnim Francozom Gravejem je tretji set izgubil 4-6. Francoz je zelo neugoden in Marino te je zelo izmučil s temi slajzi. Imela sta več kot 40 izmenjav, ki so bile daljše od 30 izmenjav, tako da je bila tekma zelo težka. Ampak nažalost se ni poklopilo, nekaj Francozov tudi spremljala precej sreča, tako da pravzaprav bi lahko bilo tudi drugače, ampak se nažalost tokrat ni išlo. Pri Marinu je končal evropsko prvenstvo tukaj na 5. mestu. Kaj se tiče svetovne lestvice, ni izgubil nobenega mesta, izgubil je 280 točk svetovne lestvice, tako da je zmeraj še vedno trdno na 3. mestu, kar je pomembno za naprej. Un peu comme aujourd'hui contre Smedek avec Marino, j'ai pas eu des bonnes sensations dans le jeu. It's quite similar as today against Medek. I have bad sensation, no good sensation during the match. Et comme aujourd'hui j'avais très envie de gagner, donc je me suis accroché jusqu'au bout grâce au mental. And today I really want to win, so I focused and I really win things down to the mental. C'est jamais facile, sachant que c'est la 5e fois que je jouais Marino, donc on se connaît bien. It's never easy because it's the fifth time I'm playing Marino, so we know each other very well. Tous les matchs sont difficiles, donc je m'en suis sorti et je suis plutôt content. Every match was difficult and I win the third place and I'm pretty happy. Finalni dvoboji v moški konkurenci so letos ponudili velika presenečenja in preobrate, saj nihče od prvih 5 nosilcev ni osvojil medalje. Za prvo presenečenje je poskrbel domačin Mario Kargl, ki je v polfinalu premagal prvega nosilca Čeha Jaroslava Smedeka, ki se je za 3. mesto pomeril s Francozom Gravejem. Po dolgi in izenačeni tekmi je za drugo presenečenje poskrbel Francoz, ki je po 3 nizih osvojil 3. mesto. V finalu je za zadnje presenečenje poskrbel Italijan Marco Careta, novinec na evropskem prvenstvu, ki je prepričljivo zmagal in priboril prvo medaljo za Italijo po letu 1983. La prima volta che vengo qua a Pilaco e ripete. Ah, ok. Ciao. Yes. Neppiata. Yes, traduco. Yes, this is my first time in Villach. Mi sento proprio emozionato perché per me è un onore rappresentare l'Italia. And I feel emotional because to me to represent Italy as a nation is like the most important goal. Però a casa per l'Italia è la cosa più bella che potessi fare. And to win the gold for me is like the maximum I could aspire to.
tanto me la godo oggi e da domani ci penserò. Okay, today I just want to enjoy my first win, and from tomorrow I will start thinking about it. Po letošnjem evropskem prvenstvu lahko sklepamo, da tenis med gluhimi postaja vse bolj priljubljen. Zdi se, da bomo naslednje leto na olimpijskih igrah v Tokiu lahko spremljali zelo zanimive in napete boje.